van noi muntin le gamtina cheng ku ki chate zo se nila alam thuso asi somleng chenala ngai khom ki dingen kahin lim chi ove tun tuni adinga ki gong thuso anasim khom taw hite thuso thumakai date 25 January 2026 mayang lambam resikanta ki thana chungchanga NIA in Kulgil na nei panta Zanhi chun Manipur Human Rights Commission MHRC in kakching khono a cheng resikanta in sumite vilna ananei uvin ahi hichia akimoto na bachun achi sa ni simsom ni lakha January 2026 ni khoa Chorachampur a tina jangkho a resikanta ki kapli na chungchanga National Investigation Agency NIA pido ahi to hlonin Kulgil na apanta vetin a insung mite chun MHRC chu het sana anei uvin ahi resikanta ki thana chungchanga NIA ngansina kinei ahi to oklonin Protection of Human Rights Act 1993 Section 12 noya Commission apana ki kumnading a umpon hinla hichithil so chungchang hi kivelhizing ding ahi tin MHRC chun asein ahi thangboy lungdim college lecture kidnap kibol Date 22 January 2026 janin thangboy lungdim achen na koite wang khomuna aimun na akonin koi penthing noi hambang ki hello hon anakai mang ovin aki havo ovalz in tuni date 25 January janin hospitalized ahinalai in imazong se ngamlo khomin hinkho amang tan chule mi zong mungam lo in angol do goleutai college student hojunga ipilom lom su hil bol hil anei lom lom hitam zilku nga pang thangboy lungdim nehin kidnap luwa gimnei ta na hinvo naw chunga ima se ngamlo khoma na bol uham college student ho chunga bol hil se hil aum ta azong le athu ala se khoma pha hiloham direct a kidnap ki bol a inup nup ki bol sa mei chang ki pe sa ima na hin se loading ahi izem ti a na se do le ti a mei chang a ki pe sa azin tu chanin ama athu ala ido zong le se ngamlo chule mi zong mungam lo khomin hin kho amang tan lecture khat angol lo ki goleutan society adia thilpha wang hiponte hizi ichun school association honjong atho hi na khol chil zebwa atho hi society damna dia na sei to over phadingham tu a college khana thil so hi college dang school danga zong thil hung so theidin dinmon a hi zin school college association a hi lo le KSO honjong pannala over atho hi sei to in aphae nitin thuso daily news Office of the Kuki History and Identity Protection Committee, Songpi Kukilen 795128, date 21 January 2026 ni Hojun KHIPC in press release anabol ovin nammi pite ho Michael Lamzathang haukiba ko na kikang se na dingle social media a thu seila sa ching theding in team na zong anane yuvin ahi nammi pite phaten ngai ovin Kuki History and Identity Protection Committee KHIPC in anake seibang in Michael Lamzathang le James hi agamle anammi pite dinga kipal thu na thei bihim ahi thonje in namsung le society sungdam theina dingin amani hi kuki namsung le kuki te gam sunga konin kipumpaya anike paimang anahitai amani hi hauki phungsunga konin pu tellang insungmi te ahilhonin anelzo pu thado phungsunga kon ahilhon poiti zong hetchet ngai ahi chule amani standpoint hi meilhei CM loi anbirin singto kitho khom over thado min mangcha a kuki nammin hi sumang ding atiu ahi lamzathang le James in namthu gamthu le lamkai ho chungthu a thuti khat asei do ze in support ball hi ovin amani in sei lo le inam din munu hi koiman ase apha ki hailo ahi chingthei ute miching hon thu amo sei do le le lo ahi hize chun nammi pite ho chingthei ovin amani hi social media Facebook WhatsApp Twitter SMS le phone call hi zong le ki ho pt ho hi bol hi ovin chule YouTubers honjong ho pp ta hi ovin subscriber follower le social media ho a sumneu khat mu na ding dei na zein amani hi talkshow interview bol hi ovin chule amani thu sei le thil bol ho zong post le sel le bol hi ovin mingol le mi phalo ho hi asei si atam lai chana athang tom che ovin apa cha om lai chan ovin athanom che ove hize chun amani a konin ki kang seding in KHIPC in nammi pite temna ahung kinein ahi chule kukite hi gam khat nam kha sem do ding ki gong hi ze ovin social media a thu seila sa chingthei do mute namsung le society chungthu hi hanlang aset na aphat na hi zong le thu seiding in lamkai ho ngan si do mute ade set in YouTuber ho WhatsApp group admin ho WhatsApp channel ho le Facebook page ho thu seila sa ngai kham dom unlang chingthei dom ovin Department of Information and Publicity
Kuki History and Identity Protection Committee. Date 25 January 2026. Popular government oppose anangai hom kinuhite tinle hathoa inou angai tai by pu pauza khup guite phai chammi te TV panel decision ho ka ngai a ka vetna zo si a ase ke u kuki mi chamna dei a umetin a ha se ke the uvi kuki te zo si in chamna idei so ke uvi hinla justice zo ma sa hen lang hile peace chu achamin tanti iti wa hi chi chamna sei ho hi koi ho hidam ti a gin mosom in kiseile kuki elite class ho ti chu MLA ho le so ho hitay ding in ginchat hi Popular Government PZ hi kuki te MLA 7+3 ho ahung pan nge uwa hi le kuima ikingo to thailo diu hi mipi nang le ke ikingo diu hi ikingo to masangun phat umpet cha hi mipi including Gen Z hon social media platform zo si a PZ Popular Government oppose bol na to campaign iha bol ungai ahitai Ibol a PZ Popular Government hi oppose ibol diuham tudo le don but na new khat anavi ohite. Question number 1. Kisay minthang Popular Government hi ipikisay na ham. Answer. BP hon election na atlendo atampen political party te ka na BJP te MLA ho chengsi ki gwam khom uwa kisim do government chu Popular Government akiti. Hichi MLA hola alam kai pipu chu Chief Minister CM akiti dan le mol constitution in apal dungzuya CM chun ato khompi ding MLA izat ham kha chu ako khoma ama vet golding panmun api ding ahi ama ho chu Council of Minister akiti hichi Council of Minister ho chun government chu apu uti na ahi Heading khachu Popular Government iti tenga ahile election na vote la mipi hoti na ahi Central MEP nople da thu umlawa nampu a dan dungzuya President Rule PR ahin koinunga hi mipi ho kichim cha atan ahile hichi analhendo ho Popular Government ho chu hungle umthail tale ti hi meile hon demand abol u ahi alangkha na party sunga jong CM ding kichu u chule center in jong politics azat zat abol kitho ahi President ko mipi in atlando ahilo zia ama vai hom na chu Popular Government kiti thailo ahi ama hi central government in adai khat akithlen ahi Question number 2 PZ Popular Government hi ipidinga itaudal diuham Answer Manipur government in kukite chunga langnei ta invite a homi Former CM N Biren Singh amata injong kukite politics than mit nadinga pan ala adan audio tape linga aseizong iheso okay uv Popular Government na chu ipan ova ahile idiman o SA hi athiti na ahi government sim na akipangkiti chu boina aum tapoiti na ahi amonga jong eho MLA hon amaho ta in separate administration anapat do ahin tu a Popular Government job ding atiu hi zat umta ahi kita ananei lo lam kai kisa ahi ve hezi achun Popular Government kiti hi hlep bai mi te ku kite hlep na dia kisim ki go politics ahi Popular Government na kun MLA ahi now aki resign diu dol ahi CM hizong lew hen SA idal do pi duty na umnai sai lo ahi CM hi mala itin na mazong le mai thlei chanu chapa chu CM hi te ding ahi ajuti le kugi BJP MLA segi hambo kinei chun ipi thunei na anei diu ham a ipi chu hile Popular Government a panlo chu SA lamzu jing hi veti phutchet na ahi Question number 3 mai thlei EPGA ahi te dei uham Answer mai thlei te dia demand len pen chu peace ahin Popular Government a umle hiji peace chu hum thei te ti na ahi a khuti le eho SA su thing na dinga peace ti na ahi Popular Government hung kitung do le kuki MLA ho khut hung ke kan in tin so te hung chat mo jep mun tin khuti le highway hung ke hong pantan te lamka le more a hung cheng lut thei un tin buffer zone asun azana igen thei piu adi set na village volunteer ho tho gim na chunga kinep na zo si hung khinim che ding all cha a separate administration demand hi hung theding a hitai Popular Government a umjong le mai le NAGA MLA hon kisim na vinte kuki MLA ho wang ipan theilo hil diu hi Question number 4 Popular Government hi kukiten iphat chompi diu ham Answer kukiten Popular Government aphat chompi diu chu changwal phat chom na ho ahin hi chu akidei poi Popular Government na ipan ova ahile hi MLA ho mama in phat chom na len ta changwala hin nei untin thalo le chanbo phata ta le hoi ta hin mo be untin Minister post jong ni le thum hin mo mai thei unte hin la hi chu
eho machal na ding ahi poi ki hlepla ana zo hung hi ding ahi chule popular government na ipan ova ahi le mithlam nang le keizong government na kon hleplung mong na dingin scheme azat zat event mai le phata to kilom tampi hung mintin hi chi ho zo se hi separate administration demand su se ding ngen ahi nampi politics I ho sa ova ahi le popular government a kon imu theu changwal phachum na ho zo se hi igel thupi lo hil divin aphai emla ho aki resign nom lo ta uzong le hiti hin phot o hitin mei hle ho le naga hon popular government chu kisim taw hen gen theina hi zong le ku kiten separate administration demand jing lai hi ji ova athodia ekigel tha adiu angai tai mei hle te le naga te zong popular government chu asim do zo lo ova ahi le angai ngai in president rule le kiche jem khat hung po do zo in te asim do ta uzong le aphat chom na thei kha chu ku kite chu center in direct nga evet kol na thei u chance opportunity zong ahi thalam hoili news naga te to gam ke hop masat ding angai ji phat khat lai jin manipur state hi gam nom ta hi sanagam ti azong aneki he ahi ahin la manipur sunga cheng khom zo se koima akingai lu a umpoi ku gi hon mei hlei le naga ho aveda mei hlei hon ku ki le naga ho aveda ki ne naga hon zong mei hlei le ku gi ho avet nom kit pove phai cham sunga cheng khom de set mei hlei le pangal ho jing zong ui le kel abang kit uve Manipur ki ti chu tunwang Manipur le ngari poltin aki hatai ku ki chate dingin wang thina phai cham ahi pathin in Manipur a thingthlangam zo se hi ku ki le naga api do a chule phai cham zo se hi atam zo leite api do hitai tu vai khununga api do ahi pon British sub kangte hungma sanga kumzabi izat ham khat masanga chu ahop khensa ahitai ton laiza patna chingmi tammi ti a hung ki le khen ahitai achuti le thingthlanga chengkhom te ni naga le kuki ki ka boina jing ding mong ahi hichi boina chu su be gang chal thei ahi asu be ding dan chu very simple ahi azi chu gam ki chu hi ve it is su be ding ham civil society organization len penteni kuki in pi Manipur le United Naga Council hin meeting anei homjing angai ji ankong jong aso homjing than angai ji alang khana lamkai lubo top brass KNOUPF le NSC NIM chule ZUF hozong hetabang ma a chu cordial relationship asim khomjing diu ahi gamgi thu sei khomding chule gamgi hop ding ahi jingi government in ehop pi povinte asunga cheng eho ikop diu ahi bovi naga hochun tam chan jep ding lungput anei diu het sa ahi eho zong achuti ma hi ve atam zo alin zo ahoi zo tam chan ding kiti chu van noi che na thlong pi ahi hi chu sapa wa lion share kiti chu ahi ahin la kito na ding ahi pole amho chu them khat alin jep pi mo ahi poi ku kite gam thing sel hi zong le naga gam lui la nga ho aning ko chong bet na ho ven bit zo lo ding ho chu amho kipa na ding ahi pole pi do jing the ahi aji chu amho politics hi fail ahi tai mo lung han ahi tawe naga meeting mithim hon amo masadu ahi tai muiwa injong so na aki het ahi tai anoi do vs atim le adang hon jong tvr ki webanga amo chinsel u ahi tai heading khachu tu a ehon ithum o union territory with legislature hi mutheina chance len ta ahi india dan pi in apal ahi members of parliament mp atam zon nomna ahin pi teng le kumsom liwal gam hindal naga ho chu wanda gam lo uwa kai kutan jing diu ahi tai hiji chun gam gi chungcha nga boina simjing naga ho to gam ki hom tu taw hite gam gi vikhom taw hite am ho chu eho dinga chen khom pi stakeholder ahi ve kina akibozi a eho politics solution amachal mosa nga amho deizema umsa thei ahi line shares atiu zong le heito le mo ahi poi to chi khanin ki to na ding ahi po le kanaw pa zong he o ti tangi ki ti chu ila kom le apply bol mo ahi poi pen by s mangkhulen hau ginchat lawa sapi kol thei ding ahi south in anapat da utin direct in anasei jengu hite kum izat thaizan ham khat Manipur CMD hi holmo ahi to hlana ichan ham khana plan a bolwanga tu chana hi Manipur government kisem to theilo ahi tan mei thlei esan MLA hon asun azana center a CM do chan na a kilhaite jingu ahin a chaina lang hi khohe phalo khanin Manipur CM ahin tu mai thei ahi tai
lai din thu thang au me tu a Manipur CM adia gin mo thu ki thanga umpa hi dipu gang mei nung ba naga MLA pa hi gin mo chu a hitai mei teile ku ki aki boilai ta a hi naga ten hamphat lo na a anei diu din mun in au me dipu gang mei hi retired IAS a hi in chule azinu zong hi SMT hana gang mei IAS DC thoba hi kit a hi amani no padia to chung CM post hi chance hoi mama ai tai center in event a hi le phaigam hi hen thingthangam hi le panla thei di ti hi a hin hi chu ukeng ne pu dipu adia opportunity hoi mama din akilang e azi chlana le khathim a hi kitlonin ginchat lopi a sapi hung colding in a umme mabana ipi hung so be am innovate kit diu hi maize Tuso ki mu khanin aseina MLA som inei hozong UT with legislature demand ibol na ho center langa MP ho ki mu pi theichan aki mu pi uvin kho sa na nei ta a athai pi jing lai u hi tin thuso chun asei ilungnup monaw a umjong le haimil utin ikido pi diu za chom chom a umjong le hangsan ta a hin bui pi thei ji uvin ki pa pi ute e sante thuso a ki mu khanin aseina rishi kanta sing ki thana chungchanga government thip chalin a umpoi ato to chana go na ki peding a hi ti a ki sei chu ana to so invest sa hen ti a MLA Ramesh Wara in anapong do e Tuso hi chanchun akichai tai thuso abana anangai khom ki dingin kahin lem chi uve thuso hin ngai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed